Sina kan huangin children fellowship le primary department te kan loina tu room thar ani a hei light and sound in fan ceiling fan men bu sak hala lai kan hnatlang suam ni kan lim tla me zenin chu hei bol an heu te no ma chuan hei chol no chu pani ta ha to biao ve dia chu no to kan la ho te nia tu chu dia hian je an cham la ko sakatin hei kan mena ani puka zanin hi voin hi ni som October sang hi som ni pathum ani a chon hi wam te poi ha to mo ting keringa ai don su min chuan helai nu ma ding it heu ten ti tia light and sound lampang in ceiling in khai wai sak le don cheni o ai helai han dang la fit to pian fit to ko ba mau mà kan lom kho me hi oi renga fit mol me cheni so asun sarmala te heu in do kana zona chuan hela hian we sa hi primary department leader ani hela yes hi chani he mama heu hnatlang to ni president chu mom kan ti blanket su ang char kani ke ai HGP hun lai po kayo chau khop mai zu nia he la hian ve te group hei wal jina ni hei wal jina uite marsipet kera changa local ni ani suane hei la hian in tlam mo sup hei lai mi dai nai de ko shewa ve te mo an sarma ka so khop mai zuane lai din sao lam bang sa mo la te ho te wom te ya ka hei kan chane ru du mane chu chani ni ban ta kem tro room thar ka ne thil thar nei tur ka ne kan pura ni oi